Sai. Malo tau mau ki he fia whakoni. Pea mau si hoi whapeki he tau mua koe viti o he poni. Koe mo ui ai fokisi. He? Sai. Pea neke ki ui ha shout out. Kia taha o kumotolo he kamata a video and I did it on purpose. Okay? Sai, ko ngā, nā tolo e taimi ki o, ke leite, tātaha, pa uri, ka ale ki mohe whanau. Pea ko ia nia, you may be excused nia. Alu o mohe, o a si o live ko ni nia ai. Sai. Whamalo hai peka nia. Ano teu i au ki o hoko koe fwoi. Tahine focus. Mo se mai ko fwoi tahine focus. Tala vau hai poni he. He tala fwoi mori si. Au manua na maha a. Pea. Mantu ko. Lockdown ya no si lai. Kai toi awa ngai whare kolo a. Pea koe. Tau me pek whai koe. Na whawhare pe. Mo tau kai lelei. Pau koe ki toi hao hawala. Pe toi a whare kolo e awa ki ulere kumak ko fo me si aina. Ke whai a ke ulaivi. Ka kumawila fo ke api koe kumami he. Ka kune tau hiea. Angai fo i si taila koe kuonga noa. Wani fumisi ume anai. Pako mena hoko. Nau lele kia he ahoni he. Ke whakasi o maha fo i misi ume he. E hangi e koe e match moe. Foi character koe boni. O e video. Aia koe fokisi. Pe
ko e tau whātonga ki ai, o tā pau mutu, he? Or in English, a prostitute. Sai. Ke mo ke whai video, mo mandui, neongo ko tānoa ke ngai tau mua ke, ka koe uhinga, whika o rugby ke ngai live kotoa, ke mau ha whakatau. Okay? Ko ia te uraki, tu aki atu poni, ai ngā koe palapalema ai lau sini I ofisi, ko mea lewa o ko hoko, ko tu aki atu lewa ki foi seti, pi se tolu koe ni, ai koe wani la, he? Nā mole lei manam sweet, foi kaloni, mana foi hand cream, ama foi lola, katoa te au anoa pe, he? Os tāna ke fi kuria mo te riva. Te au anoa foi pi se tolu koe ni, kaloni, foi kirimi he ke nima, ka te hefo kono foi lola. Okay? Sai, ko au ia. Mantui sa pata mai, coming up. O kawen he ki mea ofa moni, te ke ang maho tamai. A ia ko angi ka ki wāleti, ko os whakafono ake ngai lolo whaito. He? Lolo ke fofono, lolo first aid, lolo ki he langa ulu, ka koe lolo ke mohelele, koe lolo ki he ke he, tai ngofa uria he halana mohe. O sio, wang yau ni manoa katoa, ai ki walet lolo ko ni, ai a wai whangi lolo ai walu. Sai, o whitu take tai mai, ki whingai mai tua ke mau mai ki mohe sabata mai. Pako whaka o si pe, tau taine toko ni, like we doing the technical work from the background, lolo ania mana tui. Ko alo ake nia te au ke he ono. Ka kono uhi ngā pe, he koe ngai football fo lalahi ia. Aia e tolu pe fo kakala. Ko te au ia ke he ono. E uhange fo I polo I taha koe haungi, polo I ke ua. Si kole mai nia, ki tu wake ta te mua mone lolo. Pea ko whaka mahalo atu. Ke ni ko toa pene whatau mania e ne lolo. Pea mo ne vai ko ia ke suka. Mo ne vai ko ia ke mafu. Vai ke suka tola ni manoa miri ni mangiau. Vai ke mafu. O ko lita e taha ke tola wanoa. Ka whatau loa na ua tola pete au. Sai. Wai ni iu nau mauhala. Ko vai ko ke mafu. Ko taha o mahaki mafu. No. Ko vai ke taha ko toa pe. Tatawa mo vai ko ke suka. Ko vai ke ohifo ho suka ki lalo ka pau. Te ape pongpongi. Te teo ia foi sioki. Taha o ti. Pea ki toki inu. Inu whenua I pe throughout the day. Okay? Aia ko vai ko ia. Tokonia. Ni ko te ke suka. Ko suka taha o mo family. It is hereditary. He? Ko pawi ki ma uia ko e later on in your life. So prevention is better than cure. Ko ia ai whatau. Hao vai ai. Aia tola te au ke honga foi vai e ua. Ko whatau tata. Ai whatau foi vai mafu e ua. Tola te oni manoa. Ke foi vai e ua. Aia ino e toko tolu. Pea hange kon ko ulawe ane nai. O koe ki mau I mafu. Pe mau koe suka. Koe vai ki mafu kono fufulu. Ngai fufu I ka lava fola lahi koe arteries. Ai koe me mafu. Masi ko fo in po tahana amoy po tahau ke osiyongo I pe ko ia. The difference. Koe vai ko ni. O ke lava pe o haka. Ka pau koe I nu silani. O ke ia whanua muri. Fetu tak mai kau seni ate ki recipe. Koe uhinga lahi pe o hawe ka kai o tahanga taun mea katinia. Kono inga ko tau tui whakatonga. He kai peke futa tau. E te ngahe vai. Mo e te inu. Mi e tō tāna e whano ki ai e Jenny. Ai ki vai na ne angi mai ki tahine. O se na sesini. Okay? Sai. Koe ngai tu aki pe ia. Ke poni. Ko ngā mauloloi pauri. Te whenga ke mingi I mai foi. Ai foi laivi ke sisi. Ke no. Oh. Ko foi mea mahu inga taha. Ko e kakai ko toa pe na e ripaanga.
Pea ke staka ke lava refund. Sai o koe kulupu. Ko kulupu ko ni ki he ni ihi na li. Pea ku mawhakataha ke he nau kauma li. Ke lava ke mata noa e whaunga ke wha. Pea ke refund ni. Sai ka ku ke whia kau lewa ke aipe na hao kulupu li ta tau hai pepa ko no sila. Australia, Amerika mo tonga. Whatu taki mai ka mauhanga whahuko i loto. Ki kau he ngā ui kono mau whahoko. Toko lahi a kulupu. Ko whahoko ia ke lava ke whahoko ke refund ni. Sai. Koe whanono wha osi. Ni ko tope tonga. Ong mau whia kau mai ke ngā ui ko ni. Ai alewa koe meande mo whai. Ko mo alu ke tahini ko sela ina. O sien ko ala ko hike no fo fika telefoni o lunga he caption ni. Mo alu ka sela angi ka mo seniti. He? O sela au na fo pena i pea. Mo alu alu ka mo seniti. O skapa mo tautu beautiful. Ka olewa sela ta ima senti ka te au. O mai ea kolo aki tua. O atu lewa ko sela pe. E pai pene kau ngā ui no silan. Ngā o pick up ho. Kolo a kotoa. Pea ave ia. Ata he waka. Sela ki waf. Sela koe tute. Sela mea kotoa. Ho alu peo to pick up pe ma sela. Okay? Sai, okay ni i hena. Mo whakatau hangaton mai pe ka te au. Koe mea peo koe nau talatu. Mo alu ka sela pick up pe kolo a me ai. Ka transfer a panga. Ke account ko a sela i no sila ni. Tia ke whaingoa fua. Okay? Pea koe ai. Ko hau whakatau lolo. Ko hau whakatau kaloni. Lava pe i mei tonga. E lava pe ke ala ke hangaton po ka sela mo seniti. O angi ka sela. Ka ke pick up e ko ia. A kaloni me a sela. Sela le vai a transfer mai ke account. Okay? Sai, whamalo te ngai ngaue. Lai ko toa pe. Ka pe heke ngai whakatau. I he mahina honiko ari watu. Ka pefo ke mahinan mono whaka osi ngā. Mea pango wai lockdown i New Zealand. Ka neongo ia. We must always stay positive. That everything in life is not permanent. It's only temporary. Hangi ko lauga a Prime Minister. We have to go up in order to go down. Ko anga ia kaka e kalafi. Anyways, hoko lewe tau lai wiepon. Sai, ko lai wen whakamui na whaiada fo i whananga lolo tae mamani. It's a love story. Me he novel na tohi e siana whakatohi ko Thomas Hardy. Aia na ni whakwe tala no. O kao ke ki whewhine na mole honoanga whawhine. Ia no whakamono ia no whamiri ke alu. Ngā ui honau kāinga tō mārie. Okay? Nā ngalo iau ki talatu. Ko tala noa ko ni o wai hono fo i whaiva. Ka poti ke sio fo i whaiva. Whaingo fuangi ke mahi no i koe fo i tā noa o sio koe whaiva. I ho o lau koe tohi. He? Aia lewa koe hingoa e whaiva. Koe test. Ta tau be hingoa e whaiva mo hingoa koe tohi. Koe test of the herbivores. Test of the herbivores. Pau lewa o ke whie. Oi kohi mai ka au ate hingoa koe whaiva mo tohi. Ki alo sio ai. Ko ni ngā lewa ka pano e misi whananga. But we get hao tata. Algo sio he lockdown ni sio whaiva papahia. He? Sai, pakoi poni. O waibe mo fo i whananga e poni. Aia ko fo i whananga ko ni waibe mo no fo i whaiva ia ona. He? So ke sai ho mo no fo whasio sio mai mea o whai. Kai ke ngata ma o mo mea whanam lele. Mana tu e lockdown ni he. Lockdown be ka o whima ke tam lele ko ngā ka whute ale hoa ka whitu he. Tau tu pēr lau no spit pa pe ka ke maili ala pe ma. Na mo lele. E mandui ki maili tokanga pe ko lai ko poni. Ko uinga. Ko whangi manu ko ni. Ko fō kisi he. E ku tupu hake. E ku whakakau he. Mandui ke koe kaure ka he. Oska ka pe atu pe. Tamai te whae. Peka. Longa mo
malalikin he. Ame ko fai ko focus he. Pe mai ko fai na ko focus pe mo ya he. Luma na tu na faka kau. Ko focus ko mon man. Pe alu tai mi ko toksio. Ta fa ta hakakai. O now very sly, very cunning. Na wala poto. Hangi ko focus he. Pa ko ya nai. Time pa na whanongai. O mahi no I lelei. Ai, uhinga ta tonu ko ia o fo ilea. Ta kui kai ke uhinga ia ke he. Ki iman ve whango lelere holo he wao. O ko uhinga e ka taha. O ne ngau e kano sino. Ke for pleasure. Kai totong. He? O tau pehepe ko taha. Nau mau ilo pe ngai fo ilea. He? Tau pehe ko taha. O ku alu. Ma o whainga to ngā mo ui ko ia. Aia o ku alu o whakano sino for money. Na ako whehia. Na tupu hake. Pa whanongo he mea koni. Pa na ako whehia. Whehia noa ia beha ata aloa. Ke kau fokisi. Kono ngā bea ko mahino ko pata mai. Ta koe fokisi. It's not a good thing, eh? Ko fast na fasio he. Ko ne be mo tat ko ki focus. Te ke te sio ki ne focus na fai. Ka ko ne oi be ta haya ki kolo he. Ka me o focus. Pa ko no fo be ta mi fasio sio ilo fo sio ki hai. Sio aki. Me lo sio e hosi. Ai sio to ko faka mau, he? Pa be. Ta ko toko tahai ko he. Mabe ko mo onbe ko focus. Ka ke mo ilo mo dai fo itala no e focusi. Ko hai o hinga na in apa yo focusi. Pe ko me te tau ta no ka pon. Sai. Hange ko ki fai video. Whainga ko ni ki. Ai ho te. Eu hanga ko foxy. Ko fatonga o wa foi me. More, he. O tali mai kai whenga ai. He wa ko hinga. Ai ki ai fu me ko ni. Sai. Man tu ho ka foxy. O sa po ka ki tonu si o, he. No, what you lay now, don't he? Koi, so koi, okay. Oh no, no, Fabio, see if I'm out the now, dog. Hunger is a fralung, eh? My minute down of a tongue. Me for a mouth, we can focus see it, the mic down the lily, eh? But I see a bit if I did it, Foxy. My time in here makes you want to be off. How will I if you focus here, eh? Gone winger, I forget my no get that winger. Oh, I like a guy can have you finish on me. Gone winger, pay, he could now willing, not dog a fuck on us, you know. Can ma halele, fuck up to a sin to him, material things, eh? I yang go tu pakai na fakau kau biau ya. Kapau kau lah yang tamai kiau al kiai he. Tak mau tong kiau al mua focus he. And I did at one time or another in my life. Na ko osia o ke focusi. He mantu fuka o kape ko toi. Lele hello. He kon o hinga o fa o hinga o ke focusi ko le riwe taimin. Yang go faka kau. Ko au ya he. Mok ngahi me na fai ngahi. Tapi ngai tori kakala na fai he. Ani ko ko fokusi. Ale fokusi a tori kakala me ha ke hi fa. Ang te tupake mana tu mo pe ta me fatonga he. Raki taut ki al mapun ki tangata he. Pa ko Paule ka ke work out the relationship ka. Algo tori kakala me ha ke hi fa. Mai fa na man tu fu ta ngai mami ko na me fa. Sa ai pa ni pe he ko ya pe fi al he. Ang mai fa na ko ke al mo ko. Ko fokusi ya. But not be here, I won't mow here. It did not for from up.
Ai ko te mari lele. Paka alat koe mari ako te seo te tamini. Hina ton mana e sayanga fokisi ya. Oku te alu kita and you're married and you live a lie. And it's like, it's all for the show. And you're a good girl. Te tau hike ngahi lao. Ai whanua. Asi, apuleanga. Kamonia ko whaia. Tara mai mai loto whituke. Sai. Te o share ki mea he. Mandiru ko ako tata no bau ya. Ka koe kakai fokisi. Te mau nau oku na Australian bina tō nau tō. Te mau nau whakea nau si nau kata. For pleasure or for money. Oku nau was discipline in nau tō nau tō. To stay focused. Not to get involved. Nau lawa bina tō detach in nau emotion mo nau kakano. Ko ngā, it's a job. You do it. You get what you want. And you end it. Say goodbye. That's easy as 1, 2, 3. Eh? Pea, ko nofa e tam lai pa whakapkau. Na pehen ko fokisi, o whai pea tango te singoloi. Ka ko ksio koe ki mui pia mo ui. Lai taha fokisi, nai whai pea lotonga nofo mari. Fokis pia mui mari. Eh? Ta koe ai ko. Te share ki mea. Kau tupu ko mea kanu personal ka te share pa ko wau ke sio mai ka te au tatapu e. Alu ki mama tam deo telefoni o te sio mai e. Sai. Ko aku lea ko ni. O awhio e wha o tuan. Kau ko hoa ulua ki pe. O hoa ulua ki. Ma ku hoa hono wa. Whele fo ngai hoa e. Na ku ofa ya nau tō. Sai, ko hofa mui mui. Kai kau tō ilo pukai. Teu tō lea whiwhi at nau loi. Koe uhi ngā bea koe mea toa ke mea koe ulunganga. Ko ku hoa whaka osi. Te kai keu sia siana whainga tahe. Le hoa rangi hoa hoa wahe hoa toluma hoa whama hoa nima. Ure whai te riha wia, he? Do this, do that, do this, do that, he? Ko mea gana hoko he ngai hoki moa. Ila fo I hoa wha osi. Kai ke lava ki mea ia ako tuu atu, he? Mani masi. Kai ke lava, he? Ko osi hoko ngai fo I poto I whakafoki si. Hono whenga e siana. Taka siana te fisi fo ke. Siana whenga I ngā taa mo oni, he? Kini whai mea kau te loto ki ai. Te pēat kai pehe, e pehe mai e pehe, he? Pakoia ko ai tam ni ko kuite, he? Whai le vete, mawai. Mawai, os ta adolu, he? Pui ta adolu ka, mana whasua be mau. Os fui ta adolu. Pa whakau ke mātou māri. Kai tai ariaki tu o wāingia. O kai peki o lawa i e au. Kau pehe kātoa whangamari. Te ai ke usia whaisiana I taha that I failed. Ke o lava control. Pea ko mau ilo ke te au when I think of fokisi. I don't think of anybody else. I think of my husband whakaosi. Ko siana na fokis mo ia. And I'll tell you why. Aku lea koe a pehe. Na fokis pia o lotonga pia o ko no whakalao mo ia. Okay? Sai, hange kongo mea na tok whamatala. Ko kakai fokisi, when I was trained not that they are professionals at what they do. Okay? And they have a lot of power. Women have a lot of power. Kako kakai koni, they have extra power in them. Aya, angok sio. Tale umari mo siya koni, tapuang mok motol. Pate ulea mai nofo. Ok te ke wongo ya ka te ata I ko fie uri pia iati au ki ai. Not even once. Not even once. And nobody knows this except for me and for him. Ta oe fia man of Mari. Ta oe fia. Mari raki vete. Ta oe Mari me ta taupe.
Te kia I peke a taimi a. Masa ko uhingan ke te power. He? Ka taimi o ko pea tuai pehe. Ka te hangi ka whangamari mua. Pea kita pehe mai pehe. Pea ko taimi lewa ko ngawe rao. My power as a woman. Ke revenge. Well, look, women, they are very smart. They're very, very smart. But come here, I hoko, he? When I do it, don't know aho, he? Don't know aho. It did a behe. Up behe, my he? Behe, my behe. Kakano hoko toga. I'm going behe my behe at wow, he? That's when I hoke pouli. Good time you fuck malohi. And I really gave him hell. And I meant it. He? For example, he pago wilo buksa sumai. Kai bege ma mohe mawaya. Kali ko nitotonya $1,000. Everybody. Now, say ben ina na was I mine. Everybody here mau siya kari loto. How can you do this to him? He's your husband. He is not the kind of husband that no one guy. Did it bad? What's your man? Go have a sopping here on my way. The mouth get lot to go away, but I'm going to get fire go lotomo, fatonia go matter. Oh, no. Oh, come back up. Na fape mo de fei aya kakai ko ni ko hinga ya na alu ko fai me ko ni ko me o kula velo loto pe ko na alu na to mo la vea ko ya inflict others o from mama ya kan ni sometimes o pe ya me it's a chain, it's never ending pa ko me na hoko kai pe ko tu pa wai pe ni mau musio mai mo sa no mo pe ai na hanga fu me fakakata ho o mo lele ma lele te hala ko mo lele yo kala ni ta mo no fa he molton mo lele mai me yo kala ko mo fa ki i wai kato he o mo so ke ho ta ma e mo hitch hike ko he hala he ka ku ha o weekend mai ma foi fa o sia ai mo mai no be fa ko ta fe fia ta fe fa ai ko foi mo he fa ko foki sia na pe he kai pekyo toi ita sa ka pona e mai te ni mano he ke fa ke so pinga mammo teti mama ngia ona to e mo to he wa ke fa le kai spend he na ko mo foi tina he fiaf ko ya mi auto nya au mo ya mo le ka ka mo sia ka me be ha tamen a he la ka ni dia ya ke ni o mai e ya ta hafi ka fato ko to gala mo nga he ni o mai te ni mano ya so minga papa mo mama o ko mo sia he tamu be he fau he and that tells us women ta ko be ta rak fa e even na ngalo ba ko na fa e masina ta mi le masi I hated myself for what I did. Hagwa time ni he. Ha we no fe ola ni he. O sa mai na ono. Asiang he. Slowing awe ka ya pa ang he. Ko ha ko le. Please mai na ono. Ka ki to kon mai ka. Te alo ke road he. Please o ko ki ngo ke misia. Kamera ke fa hai o se kai ko alo ka look for oh my god oh sat ko kin to mai I went back to my focus was fuck le va ya focus foi time go ya no man tu ya ni ngai nga ko vi ko ya tangi masi wa alo mai paul he ko to mai me ola ko vai foto ka ke tu ya fuck heke no ai ko kite iyo hange ka bu te iyo I need the 1,000 ka homa mai that's it
Peko pa na ngawe man. Fisia no family. Tepe siana o ke poto ka pe ke vare. Ko ha ngai. Masina whakakata ki hei. Whakakata ki hei ko. Whanga ex-boyfriend, he? Wha mo ilo pena e whai mea nai lele Facebook ka, he? Ang na whakakata ki. Make sure you always have money. Because if not, ko na o te tinga ia mai mau tohi ko mari. He kumo mea o ke lotonga hala ko he sirini. Ko mau talo ia. We do it whether or not we have money. He ko pam tau mau ngai mari o iyo pe ia tatawe pa wa tahafi pe kai. Kau mea. Talo e mari. Wafe mao no. Mamawai. Mantok mawai atu pehe mea. Mamawai he wafe. Hongo fulu he toi mari waf tatolu. Ko e ngai fai mea nai hoko. Pea mōria e ofa. Kai whetongi he whehi a. Tau whehi a. Whaakali lia pea uia. Kai kine whai hoku loto. Pea saipe mea kotoa. Ka koe kole atu koe. Haki se niti. Kume a saupingi e uru. Matua. Tamani. O lota ki o ngā o ka control fukia. Atu ki o nafpe api whanau. Pene pehe. Ka koto i toka ngā ka me. Toka ngā pia weke. Nga pai vai ki awana ki shopping. Pako ilo ko whae he. Ka whiwhina teo. Masama. Ko ki top kun go tu e poni na whiunga me tolu mea wano noa. Na ak save me osu tau ta. Ka lawa whakatau o angi ki ai. For Mother's Day. E kono inga. Na kepi ki a me ai a ke pehe. Ma tahe income. Tahe finance. No. Peau pehe le wakateo. Am I a wife? Or a prostitute? If I was a wife, I would. They'll call it businessy. No, kapi ko kawa businessy. Kapi ko kawa ha meata. Ko hau i ko fai whakawhia maria ta tape. Pea ko uhinga ia na pehe. Pa anga lahi mona aku nau. Hanga ko mea. Control. Masi kua taimini i masu te me whakawha. Ia he kore, he? Tau te whito mahongai fu mawai a luia. O vai a u whai mawai ta o. Hoa o mahina lal. O ne whoki mai am. E tatoa mai lal. But. Ha upe whata pe wa e. Kuku pe. Uma pe ke nima. Kai pe ke lava whahame ea. Until I have my 1,000. That's how it was. I was a whore all these years to my husband because he controlled me with money and therefore I use my body. He cannot have my body until he pays me $1,000 for every time we sleep. $1,000 for one time. Pamosia le vai kakai. No from a tawhia ko ya. Maalba ka ya no iku anga yan. Sai ko ki foi mea ta o ku private. Ako pepe. He kai ki o lava o sia tau mo video e poni ka bai kai ki o sia. Hanga o lava nai. Ka leo ki ala me aya. Love was not present. E ne pehe ko hangi. Ka kata ke ia mai fokisi. Ka ia o fai ai. It was all about money. The money going to refuse ke o mai pehe te kore whakalere. It was all about money. Peko sio le vai. O ilo whapapau ka kaitangata. They now say no toka koe mea kotoa. But for that one thing, they won't say no. How dumb is that? But that is the truth. Yeah, okay, blot, eh? But I didn't want to blot. I get a lot of game. Kula lei hangi ko ngai ngai fu lai mutu ko
daughters of Eve, hey? Oh, Yahweh. I feel angry. I mean it, and I am sure I'm one of a kind. Talo ek mali mai hoa, au ke ahon, foi mohe ko tope. Osko he mai tahafi. Fiu fei nga iau ia heke fieuri. Mani, he taha mea ne fai he. Kai, mo ilo mea kai hoko. I'll tell you my secret. Ke ulawai ko fieuri. And this may be weird. Mo sio mai ka te aupa mo pehe. Ko fefine, he. Ko mea na ne ai au ko fieuri. Ko tangai. Falau mangi ho ngahi ex. Falau mai ho ngahi ex, he? Girlfriend, ex-wife, mai hafla. Falau mai. Okay, say. Kapau ko poni ko... Kapau ko poni ko Glenda, he? Mangan fa e kulang. Ko poni te Glenda. Te pau ke rak ek au ki ai. Was mindful, was help before you give I a guy. Mau kai man to no for allow it to have it. Make sure give flesh man to have it. So yeah. Go pang. Go I have for ex na the gay tam day for me from both from me. Come here, go. Didn't that my okay, go for ex taco me, hey? The big go for ex taco Glenda. Okay. Hi, personality of Glenda. Tell me milk sa iai. Tell me benai sa iai lipstick lam ha. Tell me I no ulu benai fife, he? What I mean you pauke alu nengo ko ke loto ki ai. Pauke alu ya ko me ga foi like picture hono ex. Pau ta kon mai, he? O ke loto ke me a, he? Ka pau ke loto ki au ki he mane poni tala mai ga da ming me ga ma kau ke foi ex ko ni. So I can get in character. I swear to God, video when you have meloida. There is a truth I never spoke to Gabriel family that they know. Say, how we Glenda, Bonnie, tam there Glenda. And that's what happened, eh? They all yeah, see like that. Ngah help for you, hey, about for you. They wow. I want to forgo it's a theater major. I took makeup classes. Pero drama ko ay university. Ako no fai mo yo fita kaya nung ay makeup ko actors. Pero ako may fai kasi like that Glenda. And so I dress. I do in myself to look as close as I could to Glenda. Pero ako na ilo pa iya. Go for a long, my God, I put you lock your mouth. I go, now we pick a makeup room. I was going to tell her, go for a long, my God, go ahead. Holloway, go get out with her lucky, eh? Oh, go probably get pay my God, yeah. Hi, Glenda. Hello, Seth. If I could, it turns me on. When I play Glenda, when I play Bessie, when I play Olita. Kakayin ko ni lau mai. I played como yes, I played you. Ke kau ko ta kon lai mai. Yo fi uli, ka fa me ai poko ya. Me na hoko. Te ko ya. Ko aku lo mai ko ya. Neo pe aku lato ya ki ai. Sometimes tu ku ko bi ma me af, okay? He kaya sa iya ya. Sa iya beya. Ke ui po hingoa. May I don't like. Turns me off. Malat wat ke bitch ko ya heta pong mok to. Why can't we just be like normal couples? Please. Can I call you Flo? Please. How about tangi tamini? Pakuyan niya ko turn off. Heko, taha ene ui Glenda mai. Kifinga yaw kifi uli. Ka turn off ya.
So, ko dai mo ne ko me you find me o lot of guy. Ka te ke lot of fe ko you find me ko lot of guy. It was faithful a tug of war all the time. Kakai no molo. He o na ke be na ngai mari. Pe aska pa na. Bigiwa pa na moi. Ours was different. I want to tell you. Kai ko me fa ngo fo ka ki ta no. Ta we fi ha hok ko focus. Ki hok mari pe. In the sense na ko ma reality ya manofo. Ngā pe ko ni control a kia panga. Pa ngau e a le vaccino. Ke o wana a pani a te au. Ka oa ko homo mai tāwhi. Ai ko ni hau pa ai. Ni lau mai wa first mai no be te mato o poko ya he. O pe ni mea. So, lo masi. Ya kai. Kai la mai moto hai. Kai ila moto apa ko ki pa anga fua ke me fe. Ya ko alo. Alo ya ku me tango o furi. He? O ne lama ko control. Pe ku ne pepe. Mo he bon mo he? Because in our life, in our marriage, it was not like that. Pe ku ya ka kai te whamatala ka mo tola mea koe ni. He ko no inga hange ko lau. Ko aku. This is my pre-understanding. This is my idea of what a focus is. And I thought, these people, ma o na to ta mai tata lele. Ta mai tata tao te mana ko he. Turi mo ga nan to focus po hai ki tai ni ko. Ya ko ku ko ki focus. Ta me ko tai ni no flele pe hai. Po to fogi hai ngai ka hangi ko focus. Mo yo lo. Mai to flele he. Ka te whai beida no molo ino se ni mo e tai aha poi where ni. Pa koe koe mene hoko. Sai. O tūpu ai e whihia. I mea e whaksio prejudice. But enough of whamau no iata. Me hao pen. You become one. But in a strange circumstance. Sai. Kainga. Wai nai whai pos nau whai ake weekend. O kau. Ka pau mo whima tā waki. Nei ki mo dogan go Jenny. A wai ni ho nau misunderstood au. O nau pehe to kua. Ko mea ko ni koe scam. O nau pehe to kua. O ko tu waki a Jenny. Pe aku ma into this together. O ma o hak sirini ai. Kakai tonga. Ki mo na wha a whia whakakau positive mai ka te au. He? Ko aku whia ina aku he ngahi toko ni lahi a whiwhini au whai ka te au te whakaake mai businessi. O ko to tonga lelei ake rerei. Pea ko aku to waki atu. Because ko natu laia. Kau ka alo si ka mea au lelei. Te uha o to waki. So that you took a fire pehe. Ke mau al mo tol ke pehe mo tol. He? Ke mau al mo tol ke mau whare. Mo ngai struggle in life. Mo al ka chen. Hala atata. Ko mo tolo benefiti. Hek to tongi mo to tongi te angi manoa. Asterelia. Ka kono nga mo talangi ai. Neke yo me whanongo ia koe. Ka koe tu waki a flow. Ai ko client dia. Mole lai mono tai mi no malanga ia whamatala te mea ke whai. E mi mau whi whakatau ia aku ai. Ka koe ha, koe whetakoni. Whetakoni, because o ko ilo nele, vai atu ia, he? Ha, o he kai mau lawa sene pa anga e whaunga e palangi. So, toi tupe ku ngā we, he? Kau takoni at ka mau tau. Seni ho mau seni ti. Maha poka toko hongo fulu ko seni at he aho, he? Ale ki hai. E ko whenga ak masi ke tau i nasi helelei. Peke mo whiwhia hange ko whiwhia. Whai ada whai ngau helelei. Ania tā mai. I am a crook. Man, where do you get your info from?
You assume, just like I assume the Fokisi or the prostitutes are bad people. It may be bad here, because the world, hey? The world, the standard of the world. But you know, not everybody of Fokisi going out decision to become one. Ogyai Kakaya, they had no choice. It's like live or die for them. Eh? Yeah. Mokilo beta no gonna afi maduna si kalasi afi awe. See afi, thank you for making me proud. See how he's a big guy, him. How can kalasi? He's harmful. But no, he's not harmful. He's a teddy bear, eh? About finding out he is very smart. I give my hat to you, Afi. Keep doing what you're doing. You are helping get the off about the hake for no eye drugs. So, good bon, good osia me mahunga. A good bon lema. Te tano ka moton. Filavei. Te fai foi fananga wani. O filavei mo fokisi. Ko kau pau mutu. Kono ngabe ke pau na mo prejudice hangi kwao. Ke mo wako hamea. Temo ke tukwang ya negative thoughts like that about people. O kuni hanga fa fok my your power. There's power in us women, eh? Sai. Ko tau whananga no pehe. Foi whananga koe ni, o wawe mono foi whaiwa, hai? He kai ko tātea hinga foi whaiwa tai min. Ko no ringa na mo, tamde mo da lai viga mo do sio whaiwa. Whima wiki mo ki sio mai ka au ke aunga foi, very holo e ahoni korona, whinga foi walami misi ume a grandma. Grandma ania mo viri ami. Sai. Sai ko whananga no pehe. Pehe takua. E vai whanua kan ko Singapore. There was a beautiful young lady. She was smart. She was very bright, very gentle, very happy, very carefree. Just like any other young girls. Tu bagay tayo na family na maanaw miya. Pero ko yan ay, hangay na umato afakako ilaleya. Say, ahoy ta. Haoy tayo na ko na wapi. O wala yan ni fato ngay may away. Tangata wa ay may ko na family. Tangata wa nini daw fit no. Kau fahamay may ano. Siweri mo novala mo ni kakay umuy. This is a man of money. This is a man of status. Tao fit noan. Sai. Uya te tamay ki tani ki hao. Hao tani patang len tamay ki hai. Ko ke os life unga. Pa ko pe ke fai hao fit fa poto. Ko nga. Ko te ria ho ka hao. Until fai fitu ngai matua to lahem tapage ke maman up to this day au no fili ngai mari o kai ko fili ni ta o ki ta o he mata ke mat ko fili ni o alu ya bank account ke bank account pa ko me ko ko ta mai ke ta ni I wish te ke mari pa mo siana ko ni hila ke wa siana ke ta ni he hange ka hane siofi ko hafu konga pulu siofi ko kuri hafu konga pulu he sio ua kai ke ngata be sio ka toi fa tu he i ta ni he fa ki la lo ke alanga fa li ala i mona ki ta ni ke ma afo ke man tu foi fai va ko no test of the herbivores ko foi ta no ni o base pe mo ya sai hamena hoko os tang ya ne I'll have a think about it kai alu moto ata fino
Fie uri ngari ako ni, he? Kai hao ta nio. To fai te mu anda mai. Kore, please, Daddy. Please. What did I do to deserve this? I don't want to marry an old man. I just want to marry a tau mato ta tau, he? Manto yao ko kuinya mari makau old man. Pako understand si tangi kon ko tani. Kaniongo ya na sia whakotopoto mo tu a ia. Si oia he ko kai foloa ko si mate he. Pe inherit he tani koloa. Mo property neongo ni. Na lakang ke ki tani ia. Ke ne hanga pe ia o map and destiny. Hanga pe ia mapei ene moui ka e ua e mapei mai ia hene mami mo teti. Ki mea tau contradict hai. Ka mausia ko me fu hoko te mo wako i lele ia hata. Pe ene peherewa tau tupe ke whanau ke whanau whiri ko sfata whatongia koe ako. Ene hoko hola ia. Hola i taine ia. O alu ia. Alu ia mai ne ngā ue. Ka ne ngā ue na whaina ngā ue coffee shop. Sai ko tāna ko nina e seti e tau tā hiwa. Tapu e tau tā hiwa ke tā hiwa tonoa. He? Ai o senturi kan ko. Taku maliwa. Maliwa tu. Sai. Alu ia mai ne ngā ue coffee shop. Pako ne ngā ue nina e whitau lake mo ki tangata. Whitala lo, he? Nā tau. Hei ke ngata i. Tā mao mea, he? Then the girl thought to herself, oh my gosh, how can I be so lucky? Hey? Hey, koi? Tu mari ta tau me mata fit noa? Ka koi nguna tau. Tala wo, he mata tangata. And she couldn't believe everything was going beautifully for her life. Sai, nga buke foi ata. Haole vai ki tamako ni o proposal ngege na mari. Mo o silo pe foi tari. Yes, I do, he? I do le vai na mari. Sai, ospe na mari na ki laka honeymoon wana fok mai go ia. Fatonga ne taine ko kamata e lili hono mari, he? Hange ko ni. Vale pe ko hawe me nga we. Hawe mo ki fefine, he? Mo ilo pe mo si o mai ka pana mo si go through ha mea pe he, he? Ha ongo i. Kai, te nofo lele ia tuta iai ka te alu ia taki. Pakai ki alu pe mua, ai he feido wa wai ki fefine, he? Kai toi taki mai ka to mata, ia we. Ka taki ngata, he? Pakai fofo atai mo na taki mai ko ki fefine. Eke ato koe he... Mante koe marifo kene mo, eke ato koe taine. Ko hai e... Pa e mata aia, he? Sa! Ona ke tau eke angawa, he? Koe whiwhine koe, ka tangata. Ko koe, whangongo ka te au. Ko au, whakeri hawa mea ku whai. Pa ko mea kato ko whai o toton. O koe whimau ki ilo he mea kato. Everything I do, I have a good reason for it. I take me. Ko ia na pa e mata. Pa tau me awa ka ki toi lava eke, he? Kai whai pe, whira whetong man bona mai koe, alo hao mai ki whai mlupe ago e, hao mai ki whai. Siki viu he ago, o pepe he hai pe. Whai at pe. Ia whai awe ta. O koe ki hawa ni mo ki whewhine. Hawa ni mo e tahong ki matu o tua he. Hange ia ko haki se wāniti. Pak pē taine. Tau whiwhang ki. Ne ako kei mui a hai. Kwan ko tak mai ni whewhine ako matu o tua. Tako tak mai whewhine ko ni. Ke whikau ke alo te teu. Ke teu ia ke ha motu ape hange ko ia. Haole whewhine o taki. Teu he. O si pia vari hange poko no vari at kon iau he. Wha umai ulu mai hafa. O sko ia.
Whaeka, awiki he whare e tā. Whare kau pa umutu, he? Ngūgu, the whole house. Awiki ai, alo tamsia. Ame tahi foto. Kanau piti, he? Peko hai, tene whake pa angalai taha ka ne mau. E tahi ne kena mo. Sai, koe piti koe ni, na e, taha koe na e, lai taha koe ne pa angana e piti. Alia pa mo e tahi ne poka mo. Koe mea koe na e koe aki. He koe taha koe na ne mau e piti. Kaui he tā whatu tā maki mo oni. He koe ngā koe ni alana ma ka whiwhini. Koe tau kapo hiki mai ki tahi ne e osko e ngahi activity o whai. Tau peki avotan. He o pehe. He likes to break his girls. Pea koe koe mena si hoko. Ai tangi atu e tahi ne kono whai kai whai wa kono mari. Hana ku hoko. Why are you doing this to me? Hapuni e matapaya kai goodbye Maya. Mena kenge ilo tahi ne. Koe tamasi koe nai mariki ai. Koe tamai, koe takia kau gangsta ai wa whanua koe ni. Pea iene peheu ne on kotoa e ia u property. O kawa e u whare ho house koe ni. He? Pea koe ia. Na e neongo ngai mea whamamai, he? E whaingata ake I don't believe in anything good in life. Ngā koe lawa ki pe ia hana fuakawa. Sai. The whole time, na ne whiao me whaingata a koe ni. Ka kai ke he, na kai ki na wanga treat ia. Hangi koe ia koe na e, o hake ia background lele. They treated her like a piece of trash. Because that's just how we think of these kind of people. Ka hiri ango ia, nei kai ko hano roto, nei kai ko hane whiri to end up iai. Eh? Sai. Ko mea na e hoko, na e osi be ai, mea ko na hoko. Na ne decide, na e whanawhai be ai he mari, ke nofu ai, o hoko ko whiwhine pa umutu. I e whare hoa house kani. Ko ia na e ngā ue taine, pena ne whetaulaki ai pa moe, o ngata mai whiwhine ta roa ke, ko ngata mai whiwhine pa umutu pe moe ni. Taine taho taine me siapan. Pa koe taine lewa taine pe moe Singapore. Sai, hange ko lau, ko whale hoa house kani. You'd be lucky to be alive. They do with you as they wish. Then they leave you to die. And this girl, e ne whamatala, ka wau nei kai ia. Kai ke ila po e, pe anga whewhe lava ta matu waki. Ke mo ui ata ta pe, kai whalau ia ke ngai kafo asino. Ka koe mental effect, emotional effect was far worse. Eh? So like, ta mua lewa ta hine koe ni. Ke ne hoko ia koa whakaloto lahi. She was very, very strong inside. Eh? Mandu na hak pe forget background lele. Pego ia, na ane whakangalo e ia. Don't dwell in myself, self-pity. No. I gotta do something to raise the morale. Whanau whiwhine koe ni. Ko whanau whiwhine koe ni. O ngāwe whare hoa house koe ni. O oni koe ni e. Māri koe ni koe a taine. Pa moini tā mai koe. Koe tā mai whaka pure ka o kenista. Aia koe nau mao koe nau wakai whiwhine. O nau alu. O piti, he? Mo ilo pe auctioni, he? Ka koe auctioni. O koe mai e whangi whanau whiwhine. Traffic, he? Kai haas mai. Whakatau a te ki taine whiwhine, he? He maketi. O piti ai kakai. Pea koe kakai whiwhine koe ngai whale
hoa house ko ni. Ngai whare pa motu. O ko ma o mei he o ke ngai piti ko ni. Tau pehe ko whampua ka pe o piti ko he auction ni. Ko ni a koe piti ni ka kai whiwhini ke mau hana koe whiwhini ke awe o. Whakanga wei whawhiwhia e mamani. He? Pea koe koe mene hoko. Na whakatanga ngai he. Tainea ne sio pea no mata he. He nau ngā wei koe no whae. Kai tahane whiri ana ko hola be me he. Whahifa be me hoko e Mario. O nā koe ngā mea. Whahifa ia kau ia he kau whiwhini pa mutu. Mele na hoko. And I make up my mind. I am going to be strong for these girls. Because most of these girls, their bodies were found dead. They were found chopped up and thrown into the river. But koi ai, na whatani uni wane whakakaukau. E ngā au e pe, mana tui, ai mea na ne hanga whesi ia. What broke her in the beginning was betrayal. Pene pe, kai ko Joyce ke end up as a prostitute. But since I'm here, I'm gonna learn the trade and then use it. Ko weapon pe, ko use pe, a e ko ngau e ko lotonga whai. Ko ia mantifu na ya ko e whagi o poto he. So she made up her mind. I'm gonna learn the art of whoredom. Huh? Then learn a trick of the trade. And not very long, she became one of the top, most wanted whore in this brothel. Because fale whore ko ni. Sai ko mi ko mele na hoko. Na ni ngau pe mone. Na yongi iua ko ni ko uhinga ki ai. Ko yongi iua ia. Na fu close up ito kanawa. Pa na me os ilo pe. Me sio lo pe. Ne o pe ngai me fai ke. Ka tamai fe fine ko. Ka na lava pe matu ak he. Ka ko yongi iua ko. They were very weak. But when make up her mind that she will try to escape and take these two with them. But when men hoko, na ni whakakau leva. Ke palani, ai whahao whipa koe nau hola, he? Sai, men hoko, na I kai haa ia, he? Taka hanga whai client tu maari, kai haa ia sirini. Pea hola lewa ia. Ka koe ko ene mantui. It's a cause and effect. He ka ge nof ke pua ta wha kai haa ia. Ka koe mea na tupunga ni whakakau ke kai haa mohola. He koe ngā koe pō koe ni. Na e hau ai mantui no o mari, he? Hau no mari ono. Tunongi I where ni loa, he? Alo ia ki tahi nego he, oskoia, ki sia panien. Hoko gen ke ki mea she was the one who was so very weak. Pea koe ne whengan koe ke malu I koe hononga where ni. Hanga he siana tai, he? Tai life auria. Pa koe ne whoi tai koe ia. Koe ne whoi tōko I lala koe ia. Ane sio ha mea na, sio mata ki ai ke ne mea hano marina e whai. Ngahi a tāpeha manu. Aki tahi uni ne lau biko no ki sister, eh? Pako mo eke mai koe hai mea nai hoko. Mea nai hoko. Hangale mai ia mo ki tahi uni koe tahana ura ki alu, whai koe alu. Hao e tahi ni a koe tahi chapani a, he? Mai ia. Whakakona he masi. Ange inu ki ahi o inu. Tawe ko inu o sai mea. O hangi o ngoi peku. Vai ia. Kai tau ki pēa lewa tahi ni kon whaiga tanoa. Pēa te me whoi mama. Tama mo sama me whoi mama. Ka ko whoi mama ko ni. Ka whoi mama o whaori o no sipina ona. Ko ngata. Ka ko whoi ulu ko ngata o hangi a whoi hook. He? O tui ia whoi ni masai. Kono tui wawa he kau pa umutu koe ai whoi mama. Mau
O toki lo ni me ni se fai va na research fa ki ku kolona nga. Ai da be ko fai mama tu pe o mau hange nga fai mama ma ko da nga fai me plastic ko ni go he he market he. An go ku fa o ta go ni go he ka kai pen. Sai. Pe mama fai mama tu Falu go e foi sosis ko se na tak fu he. Mandu o si hoka foi ho hanga foi hoka. Falu go ka ta pe mio e foi ma o e foi gia foi mama. Ta aki e ka ta foi fu hinga niu he. Mandu go ngai fu niu lo an. Moto en. Taki laku. Tolong. Kono inga, onan dof kama mahi peka kai fifine ko ni he, sa ko ne itai. Be osko ya pa ne tole sirin mi ai. Ona hola me fale ko ni. Na hola to tole va ya, na ale na to nga we fitu ta. Sa ko ya nga ko sa hita na, ko ta no lo. Ka ko me ne ta ma inga fitu ko na na al ka. Na ala ta ne mo pa anga ko ni man fi fo ko inga ne kai ha. To escape and to help. And the main reason is to help these girls. Back when they hawen, they lava le fratau, I fale whole house. Fale be up and the owner be eya, eh? Kongan now Rakola, they went somewhere, Singapore, Hong Kong or somewhere. They went somewhere after a while and they came back. For total. Now how big are ya? O whātau e ia, ka to e recognize ia taha ia, ene whai haukan. O whātau e whare hoa house kan. O ngā ue bea e siapani ma mo e ki mea ko week, eh? Sai, ko uhinga koe nei ha ue tahini. Mantui, tahini no poto. She could have made a business for herself. She could have married a rich person, be the wife of someone prestigious. But instead, she chose this profession. Kono uingai, ne sio ke fonua. Hono ave fangita mai fefine, o na upiti ai ospe ava to o na wanga fa fefine, pe osko ya patam te he chopa. O tatai tape ke ave hagi Virginia, pe te fok mo ui, pe kei mo ui for long. Pe ko hinga na ne make up my mind, te o hanga o ai ha fare ho house. Kono hinga kai alu ya piti. Pe ko ne alu go piti, o kune ma pe ia whangita mai ki. He kono inga o ku piti ma pe ke ma o lunga. Kani o mai lewa whangita mai koe uhinga anga bene piti. Is to bring them into the hene whare ho house. Pa ne hanga leo hangi ha motu amoai. Ho o whaki ki nau tolu. Kau i ako i ki nau toki nau pote tohi mo lau ko ngā he. And they live a good life in there. It's unbelievable. Hai sini extra. He koe uho house ka tau he whitu. Whanua goni. Ko he whare koe e tahine goni. Ko ni tatonia na uri ngā tongo no mama wha o na ia he mea ko charge. Ko unga pe koe ha ka toa ka kai. That's the safest place to go. Ka i maha ke unu poto no ako. I mantina o haku ke background lele. Ako e whangita mai ki he. O sko na moi mosiana. How to clean themselves. How to keep themselves. Ki o te nau whetama. O te nau. O si hanga e a ko whanga ki mea kotoa. Tau he whangita mai ki ha. Fia he. Pa nau. Ka ki awina to tamtei o lako ha river. Hana ne hango o whak pehik nau tolu. Ko uhinga pia ne ai businessi for that reason. Ai rani o mai rewa. Ai sai ko tanoa uloa ka te ngata he. Ko fo I mea mawinga beta. Na investigate e mea. Fia ka kai ne fia whata tolo no investigate. Mo tatongi bea he drug dealer. Ke lava pei for bea under the carpet. Ka hao inspector ia ta hain I fall in love with tani. Wow, that's another story. I'll go see I. O see me ka. Ko me ma inga be ko fit lave ki ai. Ko taine na poto. Taine na hake background lele. Na could have had a good life. Married to a good man. But instead she chose a profession goni. Why? Kono ia ke ne whakahau whangita mai ki.
me he piti o ave whaonga I pia tong yo lako. Kone o mai ka tau na toko no whare. Me paanga koe mau, me kau customer, tu maari e taha koe whanua. Kau officials, kau VIP. Ma o katoa e nau tau. Kone charge ana koe pe. Everybody would rather pay 3 times the price. Koe ngā peu nau ilo. O toka ngai le refang tamai ki. Kai ke maa nau mahaki. Kai ke nā no drama. Sai. O sio foi whaiwa wani. Pea pehe loto ka te au. Me o lawa lewa a honi o toko. E prejudice ke ka kai koni. O whakamalo koe. Lawa sio hai ngai. Ati pehen. Me enlighten hok matolu. Whapouri. Ke o sio. Kau kata sio kata. Oku mo ua. He prostitute. Pe koe whainga mo ui whakapaumutu koe ni. Te mea pe hako ara mai. It's not important what she's doing. What's important is her reason behind it. And sometimes, for some women throughout the world, they have no choice. Ose mea hoko in Pakistan, unbelievable what they're doing to the women. Even if angita mai whiwhine, ke vare. He? Aia, ko pehe he sio he mea koni, pea pehe he kai pehe tātai, te no whai pao sio pehe, ka mau kata. Kon o ngā pe uraki, I was, in a way, I was like her. Sleep for money, with my own, And I, of all people, should have understood more. I don't belong in my note because I was there. Pekoia ko sio le vai. Kakai, o whapetano koni. Ka mo sio mo atao pe. Maybe that person needs some love. O te te. Kapra no mui tā mo hea fuata mo tolo, Maybe that person needs help. Maybe we don't know. Ringa o pēa e kua hawhangi ngutu O tātari mai. Ka mea kai. We don't know why someone ends up in an unfortunate position like that. Ko ngā pē, mani wha mamai kun tau no whai. O kuiai pe ka kai lelei. Pe nau tuku mai ha ve hala mo haki te unga hange koe ni he. But there are people that have morals in their life. And they sacrifice. E mo ui ai hani ike. Ko ngata anga pita tano. Mana tui tau seti. Te awa no fo set koe. Pea moe. Ki walet kanu wai fo lolo e ralu. Me whare alea tanai. A tau maho te. Puangiau ni manoa no sila. He fo ke lolo katnia. Mo ne vai ke mafu. Mo e. Tola te au ke whai vai mafu. Mo whai vai suka e taha. Pea tola le te au ke whai lolo la lahi tolu ni. Aia koe miri a hiwangi au. If you decide to become tahapaumut for whatever reason, do what you have to do. And only you know your story. Only you and God can judge you. Nobody can judge you. Whatever you do, if you do it to mo'uyai hani, that's a good sacrifice. I give my head to you. May you all have a good night tonight. Sleep tight. And that is much love from myself, the Princess of Flowers. Good night, everyone. Bye.